Muraho neza abakunzi ba News Africa, murakaza neza mu cyegeranyo twabateguriye uyu munsi, aho tugiye kubagezaho icyegeranyo kivuga kuri Sultan Makenga wamenyekanye cyane mu barwanyi b'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngiye mugiye kubana muri iki cyegeranyo ni Mr. Chage, umunyamakuru wanyu w'ibihe byose, kandi nishimiye kongera kubana namwe. Intambara iri gucaho ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 hashize iminsi bigaruriye umujyi wa Goma, Bukavu ndetse na Kavumu n'ibindi bice. Mu byumweru bike bishize abantu babarirwa mu bihumbi barishwe, kandi iyo mirwano yateje gukomeye kw'intambara y'amagambo hagati y'abategetsi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abaturanyi babo ari b'u Rwanda. Biragoye kuvuga umutwe wa M23 ngo usige umukuru w'abarwanyi bayo ari we Sultan Makenga, wagiye uvugwaho ibyaha by'intambara, akaba yarashyiriweho ibihano n'umuryango w'abibumbye hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe we avuga ko arwanira uburenganzira bw'abo mu bwoko bwe. Ubundi reka twibaze, Sultan Makenga ni muntu ki? Sultan Makenga ni umuyobozi w'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba hari umugaba mukuru w'umutwe wa M23. Yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza, ubwo byari kuri Noheli mu 1973. Avukira mu karere ka Rutsiro, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba akomoka mu bwoko bw'Abatutsi. Makenga yataye ishuri ku myaka 17 hajya mu mutwe w'inyeshyamba wa Rwandan Political Front, ubwo ni FPR Inkotanyi. Abanyarwanda bari impunzi barwaniraga uburenganzira bwabo no guhagarika ihohoterwa ryakorerwaga Abatutsi mu Rwanda. Gutahuka ku bahunze ni uburenganzira mu gihe icyo gihe u Rwanda ubutegetsi bwari bufitwe ahanini n'Abahutu. Mu 1961 Repubulika ya mbere yayobowe na Perezida Gregoire Kayibanda. Mu 1973 avaho akorewe kudeta na Juvenal Habyarimana, ubwo Repubulika ya kabiri iyoborwa na Habyarimana kugeza ubwo indege ye yaraswaga ku ya 6 Mata mu 1994, bikaba imbarutso y'itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Mu gihe cy'imyaka FPR Inkotanyi yarwanye n'ingabo za Leta y'u Rwanda, ziratsindwa mu 1994, ubwo Abahutu b'abahezanguni bicaga Abatutsi. FPR Inkotanyi n'abarwanyi bayo ba RPA bamaze gufata ubutegetsi i Kigali, benshi mu bari bagize leta yariho n'igisirikare bahungiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yari Zaire icyo gihe. Uretse ho gato tugaruke kuri Major General Sultan Makenga. Ushaka ayo mateka ya Repubulika zo hambere wakwandika muri comment ukatubwira tukazabigarukaho ubutaha. Reka dukomeze na Major General Sultan Makenga. Usubije amaso inyuma mu kiganiro yatanze mu 2013, Makenga yagize ati: ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nkaba nkunda amahoro. Mu gisirikare cya RPA, Makenga yageze ku ipeti rya Serija ndetse yungiriza umukuru wa parituni y'abasirikare. Sultan Makenga yari igitangaza mu gutega ibicu. Ubwo ni Ambush, umwe mu barwananye na Makenga muri RPA, nuko yabwiye ikigo cy'ubushakashatsi Rift Valley Institute. Iki kigo kivuga ko kuba atarafite amashuri no kutavuga neza indimi nk'Icyongereza, Igifaransa byamubereye imbogamizi mu kuzamuka kwe kw'amapeti. Makenga azwiho kuba umugabo uvuga make kandi utari intyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame. Mu 1997 yari mu nyeshyamba z'Abanyekongo zafashijwe n'ingabo z'u Rwanda gukuraho Perezida Mobutu Sese Seko muri Zaire. Ubutegetsi bufatwa na Lieutenant Desire Kabila wahise ahindura izina ry'igihugu akita DRC, ubwo ni Repubulika Demokarasi ya Kongo magambo arambuye. Gusa Makenga yatangiye gushwana n'abamukuriye, haza gutabwa muri yombi n'abasirikare nyuma yo kwanga amabwiriza yo gusubira mu Rwanda, nk'uko byavuzwe n'akanama ka ONU gashinzwe umutekano. Kavuga ko yafungiwe ku kirwa cy'Iwawa. Hagati aho imikoranire hagati ya Lieutenant Desire Kabila n'u Rwanda yaje kwanga. Noneho reka tugaruke ku Rwanda. U Rwanda rwifuzaga kurandura inyeshyamba z'Abahutu zasize zikoze jenoside mu Rwanda mu 1994, zihungira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko izi nyeshyamba zajyaga zitera mu burasirazuba bw'u Rwanda zikica abantu, Kabila ntiyashoboye guhagarika izo nyeshyamba ndetse ategeka ingabo z'u Rwanda yakoranaga nazo i Kinshasa kuva mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibyo u Rwanda rwateye Kongo mu 1998, ubwo Makenga yari kurwaga yoherezwa imbere mu bayoboye urugamba mu nyeshyamba zafashwaga n'u Rwanda. Uko imyaka yagiye yishira, Makenga yagiye amenyekana nk'umurwanyi kabuhariwe uzi kuyobora ingabo ku rugamba.
ubwo ingabo z'u Rwanda zinjiraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye kwiyongera ku ihohoterwa ryakorerwaga abatutsi b'abanyekongo. Liyetona Kabila yavugaga ko abatutsi bashyigikiye ibyo bitero, abandi bategetsi nabo bagashishikariza rubanda kwibasira abo muri ubwo bwoko bw'abatutsi. Tugaruke kuri Makenga washinjaga ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugambanira abasirikare b'abatutsi. Mu ijwi rye yagize ati: Kabila ari umunyepolitike, njye sindi we, ndi umusirikare, kandi ururimi nzi n'urw'imbunda gusa. Ibihugu byinshi by'ibituranyi byinjiye muri iyo ntambara, na ONU yohereza ingabo nyinshi kugerageza kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko abantu barenga miliyoni 5 baguye muri iyo ntambara. Mu 2000 Liyetona Kabila yiciwe mu biro bye n'umusirikare muto wamurindaga, hasimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila. Imirwano yarangiye neza mu 2003, habayeho kumvikana n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Makenga n'abandi bari mu nyeshyamba bashyirwa mu ngabo za leta mu gikorwa cyiswe mixing brassage. Nyuma habaho n'amasezerano ya leta n'inyeshyamba mu 2009. Nyuma y'imyaka y'agahenge ku butegetsi bwa Joseph Kabila, Makenga n'abandi baje kuva mu ngabo batangiza umutwe wa M23 bashinja Kabila kutubahiriza amasezerano yo mu 2009 yagiranye n'inyeshyamba za M23. Icyo gihe zari ziyobowe na Liyetona Nkunda. Muri Mata mu 2012 bashinga umutwe wa M23 ku mugaragaro. Makenga yahise ajya ku ipeti rya generali, nyuma batangiza ibitero bikomeye byafashe umujyi wa Goma. Icyo gihe Makenga yashinjijwe ibyaha by'intambara, ndetse Amerika imushyiraho ibihano imushinja kwinjiza abana mu gisirikare n'ubwicanyi ku basivili. Makenga yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite. Nyuma yo kurekura umujyi wa Goma hashize iminsi 10 gusa bawufashe, mu 2013 M23 yarashwe n'ihuriro ry'ingabo z'ibihugu byo mu karere n'iza ONU. Ucikamo ibice bibiri, igice kimwe cya Makenga gihungira muri Uganda, ikindi gice cya General Bosco Ntaganda gihungira mu Rwanda. Uyu Ntaganda yaje kwishyikiriza ambasade ya Amerika i Kigali. Ntaganda wahimbwaga Tameneta yaje kujyanwa no mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu Buholandi, aho yakatiwe igifungo cy'imyaka 30. Uganda nayo yagiye ishinjwa gufasha M23, ibyo yakunze guhakana. Yahawe n'inyandiko zo guta muri yombi General Makenga, gusa ntiyabikora. Nyuma y'imyaka 8 mu 2021 Makenga na bagenzi be bongeye kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara zongera kurota zihiriye Canzo muri Rutsuru hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Amasezerano menshi yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana ntiyubahirijwe, buri ruhande rugashinja Burundi kuyarengaho. Kuva icyo gihe Makenga si kenshi yagiye haboneka mu ruhame. Akenshi ibya M23 yabihariye umuvugizi cyangwa se Colonel Nanga nyuma y'uko bashyizeho ihuriro rya Alliance Forever Congo. Makenga yigeze kuvuga ko intambara ze azirwanira abana be 3 kugira ngo umunsi umwe bazagire ahazaza heza mu gihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati: sinkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro, mfite umutima, mfite umuryango n'abana nitaho. Ni mu gihe Makenga yafatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa Makenga we avuga ko nta kizamuvana ku byo yiyemeje. Ati: nzatanga icyo byansaba cyose. Tugana ku musozo w'iki cyegeranyo cyacu, nuko nababwira ko ibyagiye bivugwa ko Rwanda rwagiye rufasha M23 ko nta shingiro bifite. Murakoze kudukurikira muri iki cyegeranyo twabateguriye. Tuyibutsa gukora subscribe kuri channel yacu niba utarabikora, ndetse no gusangiza abandi iki cyegeranyo. Tunabonereho umwanya wo gushimira ababikoze n'abafashe umwanya wo kutwumva. Mwari muri kumwe nanjye Mr. Charger, Mr. Charger. Ciao ciao, nakagaruka mu yandi makuru cyangwa icyegeranyo tuza kubagezaho. Murakoze.